تماشاوان هجا دما خوش بید برنامه دریه دین جاره کردن بهورنه مجاره میا ایرو و پرتوکا که هلبستان بناوه یارا دما کلیل کام به اف پرتوک یا خاکی بینگوله سال 2012 ده جناو وشان آر لاستانبول هاتیه وشاندن جبوگو ام هم هلبستوان خو همجی ناوروکا وان هلبستان جدیدی کاری ناس بکن ایرو میوان ما خاکی بینگول الویدری آماده تو بخیر هاتی خیر سپاس کم از پر کیف خوشم گو پرتوکاتا کم و ایرو میوان ما لگور دم تیرام بکی ایرو مهم تاج نزی کاری ناس بکن و همجی هلبستین تا لی بری هلبستان مهنه کی هرم بر به سرحده ده و جیه جدایک بونه و گنده گو تلی جدایک بویه ت دکاره هنه کی رو بمر وگر پاش ده و بحثا دورا گو تلی هاتی دنیای بکی بله سپاس کم ده هفته و 50 سالان است هفته و 50 سال نوازک شرفتینی لگنده ساهاگی از جدایک بومه دبستان سرتی من خوندی پشتیوی اوسا وک گله کسی من طول مشیتی کری شوفرتی کری و حتی نی سال نوتی فلان پشتی سال نوتی امجی وک گله کردین ولاد پاریس به شروان آزادی رمه هف ناسبون و دمی پشتیوی جارنام لمتروپول ترکیه و جارنا جل کردستان دمان حتی نودو 50 بله بری و تخازم سر گند سهاگه اف گند رو ناوکی هنکی غریب ته اف گند ناو يعني تكار بحث بك افشي وغريداي كودري يعني نزيكي موشي دوري موشي لهرما سرحد الكودري تكبه بله گند ونافش كودري هاتي بغريداي موشيوايه ناوي سهاگي ناوي ارمني يعني بناوي ارمني ناوي ميركيه ام بيجن ناوي حليمه ناوي يكي ارمني سهاگ بويه گند يعني ناوي لگند هاتی کرنی آنها ارمنی گند مانی یا کس نمانی؟ نه آنها تونهی کس چند سال برجی چونیجی از نزانم مزنبونا گند چابو مزنبون دم هفته هشته خانه تدادمان دم هندک دبون هنک زیده دبون تبحثات چیای شرف دینه دکه لوی داره و نزیکی موشه او لکودری يعني چقاسی دوری موشه گنده ما نزدیکی 40 کیلومتر جی باجر جی موشه دوره لید نوا چیادایه در ریزی دا گند هنه د زکی چیای شرفتینه دا گنده ما جوان گنده یک Ermeni filal cemme perbune bere yani gelek xirc günde meji gündek nezi mehi navi dere ve dere bi tamami günde filavi o usaci ibadethane ki bu yiji de demede vakti da le ez tam zanım dirokavi kengi buye ve hatta nivan sali daviji ji deverin din kestin seri lui gundi dedin yani gündeki neki taybettiyavi heye te serçanda fila Ermeniya gündi mecid lui heremeye o hatta ni sale nodu 50 ez luvelat bum pişti nodu 50 ez derketim Almanya hatım Almanya وجه نوتو 50 حتى هاتو المانيا يديجي بله من بيبرسيا بري قوت دركه المانيا الويدري يعني لوي غوندي هاني دسبيكي مثلا نيفيساندني وهلبستي كيجان ريه ولو چه هبو قوت اجود بر بفي عليده ودسبيكرنا تا يعني تب كيجان زماني دسبيكر بله يعني حتى چرا ده باندورا اسيميلاسيون بشافتني سر گنده و مبستم زمان ترکیه هبو یا تنبو گند ولو دروی و چارچوبه ما بو چاوا بروشا گند چاوا بالتواهی سرحد از بخوا آواد بینم سرحد بالتواهی هناك خو پاراستی دالی زمان کردی دا
دمالبات مدا بتركي المال لجند بتركي خبردان أخافتن يعني عيب بو عيب يعني مرف الجم دي أخو باف أخو شو دي من قد تركي نزانه قد قوتن إيش نزانه دا بيري مجيوسا جبروي أوعى بيجم سر حد خو باراستي بالتواهي لجند ما يجوسا خو باراستنا ما daha per bere sale notiwana dengbejiye bul ceme me dengbejiya dengbeja gohdar dikir di seri da Şakiro Reso Zahro vana her sil herema muşi bitevahil herema serhadi o muşi بناو دنگ کسی هری کو دهاتن گهداری کرنی. از باورد کم شاکرو بهتر نولو. شاکرو بهتر. دیگه اکسترانی ویدن ناوی موشی در باست. به بخواهی مالاوی جو وقتا نکل موشی مایی. هر چقدر لعلش کرده هات به دنیای پشرا لقره یازدی مایی. پشرا وقتش سرگونی زفرینه لموشی مالاوان چند سال مایی. مجلسا شوفری دکر لولات و بوان سترانانا. جوانیه مدر باس بو. Yani meni kari bu zede Türkiye falan gohdari bikra. Kurdiya strane embejin xeji edeng beji modern embejin evji şu hatta salen noti wana qadakhabun tunabun. Jberu hava yani ez bu be strane klasik be klame klasik edeng bejan zarotiya meder bas bu. Ali ki da bandor sermin jwi ali datte yani bandora ku من بکرمانجی نویسی بنگه هم دا زاروکتی من هنه کی بل سروی رکنی شکل گرتی یعنی چافکانیا ام بیجن باندورا گول تبو نج وجهه نویسکی و بهتر دنگ بیجی بو و نه نویسکی نه قدرتم حتی راده که هلبسه تدجی افتش گله کی دیارش خواهم به سروی بله مجاره لی جبوگو هنه کی ام يعني جبرجو برتوك جينا جزود دركتي از خوازم نها هلبستك ولو وك نمونه دكاره هلبستا يارا دما قليل كان به بله ت بخو نجبو هنكي تماشاوان ماجي زانبن بيت چاوا دنيوسينه ام نها هنكي لهلبسته گهداري بكن دور امه وگرن دانو ستندن على سر هلبسته بله یارا دما قلیل کن لهیا گناهکاری لهمبری اوینا دلت جشرمان زهاد به یارا ج قبلگی حوالاته کی وندا لکیجان سترانه مقامی آره تفکا کیجان سیوی آستار دلی کیجان شروانی یارا دما قلیل کن نه سترک بربوین تنه و هیو خملا خواه لتدیگرینه رشین کتانا دیریجه لخملینن آسو بارانا هیوی دیاری دیگه روژه مزگینی دایه دم سالان آخ بلا خمان نخواه سوسن و سنبل ایدی بشکفینه بله اما جارجاران هگر دم تیرا مبکه میدی سوگرن يعني قهداري كرنا هلبست من برسا مثلا دنگ بيجي وباندورا واني ولو زلال يعني جي اخو يعني سر هلبست تا شو هنك هلبستا بونه سترانجي وقال لك جوان جوان هلبست برتوكي مرو دبقي جو وك جوتني سترانا هاتن نيفساندر بيتر جو وكو هلبست بن دكاري هنكي السيرفي مجاري ولو زلال بكي چما بفي رنگي يعني افشوي نویساندنا هلبسته لباته چما اوقاسی بر بستران دچه گلو مثلا باندورا دنگ بیجی تنه یاجی تشتندن هنه yani bandorya deng beji heye le adyeminji ev 3 sale ku ve tekoşina han dmeşe heneki bandora uji heye yani çanda kurdi اج بگوری خو هنک فکریم کو گوره کی بجی از جباوجم نواوی چانده جبروی آوای هنکی وسا هنک باندورا دنگ بجی و هنک جی افشاره کو 3 سال
ser Kurda inkar û imha dimeşe hinek ji wî awayê bû tiştî ez şandim Yani cemstrana bu beşdarbûnekê divê tekoşînê de te xwest Belê. ya helbestê re. belê beriya helbestê ez jî beşdarî vê tekoşînê bibim û bi hindikî bijî ez jî barekî bidim ser milê xwe di aliyê çandê da berpirsiyariyê bigirim ser milê Lê xwe. bi vî awayî bi dema got em mûlo bêjin armancên meriva yan jî armancê te yên em bêjin siyasî yan jî neteweyî ji dû nîvsandina helbestê hene. Wê ev bandorek neyênî yan jî xerab lê asta helbesta te neke gelo. Yani dema armanca te ne armancek hunerî bi yan jî helbestiya nebe. Dibe ku bikijî lê ez wisa nafikirim yani armanc huneriye lê hinek sedemê ku yani merva dikişînê ciya heye yani bê sedem nene yani hinek tişt merva dikişîne ya jî meriv dafî ciya dide lê armanc bêguman hunerî yani tenê meriv nikare bêje tekoşîn ya jî şoreşgerî bandor serim bêguman bandora dengbêjiyê a çanda ku zaroktiya min tê da şikil girtî heye wez mervek hestiyarim yani ew tiştî hestiyarî jî min dikişînî kişandî nava nivîsandinê lê para şoreşgeriyê ji tê de heye mixwest ez wî bêjim yani para ku şoreşgeriyê ku min dafî nava vî tiştî dayî berpirsiyarî yani wisa hema ciyê xwe da rûnê tişkî neke û li xelkê temaşeke li şoreşê temaşeke ew jî nabe. Li carna şoreşgerî nabe bar ji helbestê re. Nabe bar meriv yani ku meriv hinek li van tişta bin hêre gava meriv xwe berpirsiyar hîs bike ji xwe meriv şoreşê nava şoreşê da dimeşe ji xwe jiyana me bi tevahî yani bi şoreşê ve şoreşê ji xwe çünkü em ziman ev tişta ku em serê qal dikin hatî qedexekirin hatî înkarkirin li hemberî wî meriv dibe şoreşger meriv li hemberî wî tiştî dibe şoreşger meriv ku vî tiştî biparêze zimanê Kurdî biparêze li hemberî asimilasyonê li hemberî dagirkeriyê meriv bi xwe dibe şoreşger Meriv dikare bêje nivîsandina bi Kurdî bi serê xwe dikare wek aynen rengek şoreşgerî rengek ji rengê şoreşgeriyê ye bifikire her tiştê te qedexe ye navê zarokê te qedexe ye û tu hewl didî binivîsî bêguman tu dibî şoreşger yani tu bi kurmancî bi zimanê xwe binivîsîn bi qedexê yani tu wê qedexê red bike û tu rêyekî dinê bide ber xwe yani tu inkar û imhayê li ser vî zimanê red bike tu bi xwe dibî şoreşger gava tu yani pozisyona şoreşgeriyê hil dide û ji xwe helbest jî rexneyî tim yani rexnene Belê. Berî got em herin ser mijara din min dixwest ez pirsa wan stranê te yî gobûne wan helbestên te yî gobûne stran bikim. belê Yani ew helbest bi çi awayî hatin hilbijartin wego stran û kîjan helbestin ewana. belê bi navê kevok yek heye tevayî internetê de wextê min malperê me hene duwan malpera da ku weşandin em bêjin müzisyena insana dîtin ji xwe re û ji min daxwaz kirin ji xwe re mi dawan xwendin kevok Mîrxan Amed û Ezman Stêrik ji Koma Xelikan bi hev re duet kirine wan xwendin di albûmê xwe da wekî dijî Mesûd Med li Stenbolê dijî du hebstranê du hebelbestê min sondan min û çavên xezalî ew ji albûma wî da derketin bi xeyalim beriya du sala Koma Gimgim Serdar ew ji İzmîrê dijî ew wî xwend di albûma wî da derket û wekî dijî çend hebê dina niha hevalên müzisyen li serê dixebitin lehê derneketine. Yani ev gazinê stranbêjayê got dikin gotinê stranan tinene û tim dinare straneke 10 stranbêj wê stranê dibêjin bêyî got tiştekî nû bêjin.
تدبيجي حتى شرا دي أب مسألة راست يعني قوتني استرانا هنن أو ناخوين النزان يانجي براستي قالكي كامل كامل هنا قالك جي هنا اللي ام دنهرن هما تف لدورا چند حبسترانا دچنتين يعني شخورا وصا بلكي جوان را حتى ياجي ام بيجن جاركي موزيكا وان هاتي آماده كرني ياجي جارك تارزا قوتني وان لو ماجي موزيكا كردي گش دشبه هف چونكي گش همان قوتني و همان پرانيا وان 10 ستران بيش ستران اكيد بيجي هناك گوهرتنا تشيتكن ل دالي نويسي دا نه امتني پر هنه يعني ستران هنه an nabinin an hayvancıtın anji lenagerin yani stran parın. بله سر هلبستين برتوك دجي يعني الجور جوتي نيفساندن تد يعني برتوك 2012 دركتي لي جي 2008 بوده ترد مروف نابينه يعني 2008 برجور حتى 2012 يعني قالوا يعني او هلبستين تي كان جي دوي برتوك دجي قرتن بي جوت بنفسين بكنجي هاتن نيفساندن يانجي افتني هلبستين في داويين قوت نيفساندن بله في داويين لبري نها قصي بينجي حبستراني اكو دبن ستران ند برتوكيدا اتو yaşandın لجمع آمادانه ya tele gotne stranane ne gotne stranane li elbette azacı hene yani li paranyavan gotne stranane او وقت pertuk be çap kirin ya ha tişki fikrek ne olsa tüneyi daha per an have dema davi ser elbette azat dıxabitim yani li stranji ez dem dinvisin yani stran Eko ne de Türkiye'de anı min çend hep bitaybet çiğ havalar nivîsine yani kesik xwestine min nivîsî dayvan bitaybet li xılas ne bu derneketini yani. Em dixwazim dîsa vegerim ser mesela em hêdî bên ser navaroka yani helbestên wiha مرov وک هلبستا گل سر شیرزان خورته گو هات شهید کردن تا نیویساندی دما مرov هلبسته دخوینه براستی مرov دبیقی گو اف هلبست جدوی دنگ بیجه کی و بسترانی هاتی گوتن چاو استران شینیه بره استران شراد هاتن گوتن هلبست وی آوای هانه هاتی نیویساندن مرov دبیقی اف جی کلامک دنگ بیجیه نه هلبستک نویسکی وها يعني اف شوي نيفساندنا هلبستي اف تي نيفساندن جبو استرانه يانجي وقت شوي كي تهل بجيري باواي كي كو تتخوازه تايبتي خود ريا هالبجارتنا في شوي دي بيشكيش بك او هلبست من بحث كن سر شيرزان او هلبست وقت من نفسيه او بخوصه شكل قرتي يعني اديج تشتكي زاروكتي خدا من دركني زاروكتي امدا دنگبش گوداری کردن جوی دای چیه لتو تایبتی کی وقتی من نویسی السر نخبتی من نگوتی یعنی براوی شکلی بگیری وسا درکتی یعنی وسا چیویه دبکو ج کلاسیکا یعنی من هم اسپر یعنی کلاسیک سترانه کلاسیک کلامد klasik gödari kim yajım beriş gödari kri jwanda bandor hebe dve yani dve helbest dve kidiji tqula serhade helbesta awul merov dinargo merov lehember ulu herkandina hestay betir got be avakirina ulu weneyn helbestiyana tiştevun ha mejul be merov tkar beje helbest libate yani vakt be takandina ve kaniya هستانه بهتر گوت گوه بده آلیه تکنیکی و آلیه فرم و آواکرنه جه هلبسته نزانم يعني كماسيا فورما اوقات ده هبتونه باللي از نه معنا كمانيت بجمله از خوازم دست دينم سر نرينا تاج هلبسته ربي يعني الجم تاج برغوف آلیه هستياري آلیه هستان قالك اللي بيش بيتر جه آلیه دن جو خو بامه يعني هلبست هستی مروا اپاقشن yani helbest بخوا yani hesten avan hesti pakış dırjın ser kağız ha debuku mesela merv baştır bukar bir form ki bide an kemasi merva hebe لفدرت رولا عقل يعني مجي تهنكي
تبوش دكت تبيجي يعني هلبست وصا هذا يعني. كيف بله هلبست معناه رولا مجيك عقل. أفكرنا هلبست الباتة تنية يعني تنية هلبست بالتاني هستن يعني هستي خوا تدرجين بيجو من مرف دين نكار يعني هلبست باكي زحمات نيسن لي هلبست هركاندنا هستاية yani heste merva çava herki usa form degre usa tenivsandın yani via nizanım ne vek merv avayı ki binayı ki çeke gere merv spor bezanı be metro be pivan beke bu amı be hest usa da herkin o helbest te hole ومثلا هالبجارتنا فان بويرين جو تين ناس كرن مثلا روبوسكي هي احسان فتحيان هي يعني شهيده كردي روجهلات وكيدن مثلا شيرسان كردو بفيرن كهانه يعني هالبجارتنا فان بويرين جو جي كسرت رولك برمزن دي اواكرنا هالبستات دليزن يعني افش كوتي جافكانيا في كيتشي يعني چما بفيرنگي يعني نخاسم تقول هلبست جافكانيا هستا يعني چما دوام بويري ولو تايبت هستي هاني درجن بله ديسا بخوا او شكل قرتي يعني من بالتايبات لسر مروكي نسكني ما بالتايبات لدو تشتكي يعني نچما وقتي هستي من وسط هركي من تاني بيرا جاندي ازوي لسر وي كسي بنویسم yani جوی دمی از پر دلشوات بومه yani من قد تشتكي هلبستكي خو إلا ناجرة لسر فلان تشتيبه يا لسر بفان تشتيبه يا لسر نبه يعني من وصل نفسيه ev berhem derketi ortaya yani ev pürtük derketi ortaya yani usat taybetiye ki belki vakti şehrzanda daha per yani ve demez per yani dedemin şeyi değilser. Çima la ev bu yer yani tiştek galo tişteki yolu قلت تخوتر ببيند في مسألة التنة يعني تشتكي بيجومان تاك كسانة الشخصي جيتي تنة قالوا بيجومان وهذا هابت شيء مثلا وقت شيرزان لسر شيرزان جبركو از Türk yani devleta Türk u zulma devleta Türk başına astıkım yani bu yer hatın seremici وقت شيء يعني تكار زلال بك هنا yani metropoli Türk'a az baş zanım çavalı Kurdadın herin xorte Kurd çavadı binin çava Kurd dixwazim tüm Kurd وەک zarokê wan bin destê wan dabe gavayekî Kurd yani bikar bi serê xwe raberûnê bi serê xwe wek Kurdekî xwe bi civaka wan bidiqebûlkirinê tehmûla wan ji wî tiştî re tune ye yani tehmûl nakin ev ji wan tiştana jiya me ji ber ku yani min empatî xwe xist dewsa şêrzan çawa yani bi kesertî li wî welatê xerîb wî welatê bêbext bi çi awayî lê zulm hat kirinê bi çi awayî hat şehîd kirinê hat kuştinê ez wan tiştana fikirî wisa ew helbest derket ortaya yani ez wisa min empatî li ser xwe û hinek bûyera bûyerê ku hatim serê me wisa يعني çima dikim mesela ev bûyerê got hilbijêre قالك جوان هجر أو بهجر روبوسكي بهجر إحسان فتحيان بولو بويرن على قوان برايا قشتي بويرن نتوين جو جريداي هر يعني كسان هجر أم هالبست تي أفيني دين آلية كي هالبست جو تشتكي الشخصي تشتكي طاقة كسانة تنن بيتر هالبست يقولوا بإيشا نتوي وان بويرن خياني و مجولة يعني يعني برسامنجي دوی چارچوبه ده بو یعنی مثلا هلبجارتنا وان بویران حتی چه درجه دکارن ببن چافکانی هلبستان رن yani vananek bûyerên cudanı bêguman em bêjin li çiya şervanekî şehîd bikeve destê wî de silaheyî çek heye di destê dijmin da jî heye ew hinekî bûyerek cuda ye lê bûyerê fîna Roboskî bûyerê fîna Şerzan bûyerê fîna îdamkirina İhsan Fetahyan wana hinekî bûyerên
mazlumane yani. Hineki bu yerin cudana yani ne vak bu yeri em bejim doğali çek deste vandayı şehirdekin ne bu yeri usayı. Bu yeri mazlumane ne bu yeri ku herkes lidu jiyanekiye minak roboski yani ev insanına ev hortana uzarana lidu jiyana rojane hatın kuştu. Yani jiyana ku merif ben nanu avakwe jitine. El aliye dine şerzan em bejin horteki juan he 15-20 sali yani 20 sali dibistan dixwîne ji dêw bavê xwe dûr ketî ku boî ji xwe re bixwîne bikaribe bixwîne li welatekî ku hêviyê wî tune ne li wir tenê bêhêvî bêguman li ser merva daha bandorê ew çê dikin yani cuda çê dikin û wateya wan jî hinek qehremanî jî tê de heye yani qehremaniya bê çek, bê silah, bê zulm, bê ewk yani dikare serî hilde li hemberî bajêrekî qehremanî bime yani qehremanî yani. Ji bo em hinekî herin ser mijarên dinyê helbestê te em dixwazin yani eger imkan hebe carek din helbestek din em guhdarî bikin dur em vegerin ser danûstendina li ser navaroka helbestê zê pirsê xwe din derbarê vê helbesta tu bixwîn û helbestên din de bikim. Belê. Navê helbestê çi ye? Navê helbestê ziman min viya yani ji bo ku ziman çepasa pêwîst zimanê Kurdî û çawa gîştî vê demahanê bi çi ahwayê mayî hinekî bû ahwayê hatî hûnandin yani em hewl dayê wisa binivîsîne. Belê. Em ê guhdarî bikin dûra dîsa vegerin danûstendina helbestê te. Ziman ji bo ku tu ne nebim ketim devê dengbêjan bûm çîrok ji nava levên dapîran herikîm di riknê guhên neviyan de bûn bingeha baweriyê di şevên lal de bûm lorî di binê xêliyên sor de bûm stêr hêsir û lorîk bariyam li ser hevsarê kumêtan bûm henek û laqirdî li şevbêr û civakan di bêdengiyê de bûm hêvî bûm awaza dayîkan û min zarokên xwe di dergûşan de aşt kirin li çiya û zozanan li gel dengê şivan û berxivanan bûm awaza bilûrê bûm melodiyên cûr be cûr ketim ser lêvên bêrîvanan di girtîgehan de zarokên min hatin lêdan porê keçên min neynûkê lawên min hatin kişandin li sêdaran hatim daliqandin lê ez tune nebûm îro stranim îro helbestim îro pirtûkim îro kovarim wayê ez heme ez zimanê dayîka xwe me. Belê. Spas ji bo vê helbestê ez ana her helbestek te dema mirov dixwîne yani hinek yani aliyê straniyê helbestê tim li pêş e û di ber jî dema gelek helbest hene tev got neb awayekî wilo kêşsaz qafiye hatine nîvsandin yani li gor helbesta klasîkî yan jî a erûd û gojêr dibêjin lê tev wilo jî bandora wê li ser awa helbesta klasîk li ser heye bi awayekî wilo bi awayekî got melodiya wê hebe hatiye nîvsandin yani helbestên te gelek cara di navbera her du şêweya de hatine windakirin yani nîv em bêjin heger klasîk rast be nîv qafiye û klasîkin û nîv jî yani serbestin azatin wiha yani ev tev li heviya got helbestê te dixuyanî dike û tu dispêre çi yani tu çi xwe mecbûr dibînî got mesela helbestê wilo got li dawiya wan dawiya peyva wek hevdû biyan jî hevdû biyan jî melodiyek wê hebe madem tu helbestan nûcen serbest dinîvîsîn. Belê yani periya bi xwe wek stran jî carna gotî ji xwe re bi xwe
yani cüsa bir melodik meçhara goti bu vakti min nivisiye usa şekil girti o jali kidaji dikarin bibin stran vek mi go yani min helbesta klasik jî nivîsî yani Türkiye'de jem klasik wê destpêkir pêşî te hemû klasik klasik min nivîsîn belê pêşî min klasik nivîsîn û ji xwe pir berê jî min çend hebûsa bi zimanê Tirkî di salê nod û siyawan da min nivîsî bûn wisa wextê zaten Almanya min li welat hîşt wisa ajandakî da man wisa evînî filan bûn pişî demekî dûr min qed nenivîsî û tomar nekir ve an min nivîsîn jî tomar nekirin yani wisa min nivîsî ser kaxıza ma ew ma heta 2006 piştî wî du sala min klasik nivîsîn wek mi got yani qasî sed heb helbestî min klasik nivîsîn di Tirkiyeyê çend heb ji wan hene lê piraniya wan di Tirkiyeyê nehatî weşandin li malê ne li cem min yani wekî nî jî helbestê azad jî heye lê çima wisa bûne yani çima di navbera her duya da mayî yani min xusûsî wisa tişkî nekirî yani ev bi xwe şekil girtî yani berê wextê min dest pê kir helbest nivîsî min neku ji bo ku bibistran an jî wê bibistran an jî wê were xwendin gelo an jî wê bibe pirtûk min wisa nekirî tenê min hestê xwe nivîsiye û dawiyê da ev berhem wiha derketî yani her çendê merov behsa bandora dengbêja jî dike behsa strana jî dike lê tu bixwaze nexwaze di helbestê te yê evînî de nexasin yani bihna cegerxwîn yan jî bandorayê gelekî te de ye nizanim heta şiradeyê te yani ev mesela bandora helbestên cegerxwîn lê ji alî şêwe di gelekî tu bûyalî de diçe gelo ev ji xwendina cegerxwîn ji te hatî yan jî ji dîsa bandora stranayê bandora stranayê yani min mamoste cegerxwîn em wî jî bi bîrbînin min nexwendî qet te tu dîwanê cegerxwîn nexwendî ev hinekî tenê em bêjin internetê de yek hatibû weşandin li cîkî helbestekî ew bi xwendî sedem çi çima mesela Pirtûkê cegerxwîn tên peydakirin belê tên peydakirin wisa min gelek Pirtûkê nexwendinê gelek xwendin lê ji ber ku piraniya stranê ku li Kurdistanê tên guhdarî kirin an jî me guhdarî kirî ew stranên yani ha helbesta mamoste cegerxwîn ha ew stranê ku di nava gel de hatine gotin wek hevin dibe ji wan tiştan bandor ser merva çê bibe lê min yani Pirtûkeyekî mamoste hê ji serî her dawî nexwendî belê tiştê din yê balkêş mesela divan helbestê te de dema merov jî nîgariya te dinare ji نوت و 50 حتا نهات الالمانیا دجی بری ویج یعنی تو 20 سال ولات جیا دور 18 سال تا چیبول المانیا رو پرتوک یعنی هلبستین د پرتوک ده گو مروف دخوینو مروف تشکی سر جینا نگاریات نزانه به مروف د بقی خودیه وان هلبستا تجاری روجک روجال المانیا یعنی جیل دروی ولات نجیای بله اف هنکی شترجي بالكيش ناي ولو قالوا بله وصاية يعني از بسرحدة وبولات يعني وقتها از بينوسا كي بدهم دستي خو تجاري من نفكري مكاد ألمانيا تجي يعني وقت من نفسي به از تم الولات بوما ل تشيا بوما لدشتي بوما بريدا بوما لناف ميرجي بوما معربة أجوتي yani wisa الولات bûme tu helbestekî ku wextê ev em bêjin wextê hestê min keliyane an min hewldayî nivîsiye tu carî ez nefikirî me ez vayla Almanya me piştî wexta ez bi xwe yani min nivîsiye min gotiye ez Almanya me yani wisa الولات bûme yani wextê min nivîsiye wisa serê min الولات bûye ez wisa yani جوالات نقطيامه و از چقصا من نفسي بيجي از دو ولات فكري مو دقي الولات بوما يعني بالرياضه بوما ليتشيا بوما وك مقول لقول بوما زاروكتياتي برچاوي من زاروكتيا من خوازا كردستاني يعني از وصا فكري ما چما يعني بيات چما المساله هي مثلا اف 18 سال قلت
مثلا دربي ولت لألمانيا شما روجا كيج روجا ديسا تشافي خوات كيش سبي حتى يفاري تل ألمانيا يعني تاني ده خيال خود يانجي ده مثلا هشمنديا خود ده بيرانين خود لولاد دجي لدراستيه ده الولات اكيدن ولات شما كري اف ولاتي نو اف ولاتي مثلا بيانيه يعني غريبيه شما كري نب تشافكانيا يعني يعني الهامك تشتك جبو نفساندنا هلبست جبو تنينه هنا كي بمن غريبتي اجبر له از برسيدكم هنا كي يعني هاجر ام نافدك فانان بيجن ولو وك روشك شيزوفرين ناين بيرامر مربك درك دجي لا شيوي و عقليوي و رحيوي درك دنا بله وهاني دبوكو باندورا كوزاروكتيا من الولات درباس ببه ان وقت من هري خوش الولات درباس بي يعني 20 سال من الولات درباس بي وقت هري خوش بمن او بي دجيانا من دا دبوكو مرف از لوی ولاتي بله دبوكو از لوی ولاتي بختوار نبن بفي جيانا هان جيانا منا ورتم daha زوره لوی جيانا منا اوروبا كري يعني daha سردست هاتي daha بالكيش هاتي daha خوش هاتي daha از بختوار بوما daha از پر بتشتا شابوما بتشتا كيف خوش بوم بتشتي بچوك بخوازاي بريوتي بهر اواي يعني دب او باندور ب ل اجن زانم يعني راستيه ك از زانم از يعني سري من تم الولات از تم يعني كردستان دنبيجيا كردستاني ستاني كلاسيكي كردستاني سري مدا دهش مدا دخوينا مدا 24 ساعت هي يعني از نكارم خوجي دورخم نخوشي بشب نظامم بلي از نكارم خوجي دورخم انا كي كم زيدا نفيسكاريا كردي ده بقشتي يعني بشك مزنجي وهاي يعني جيانا خويا ما بس مثلا نفيسكارين يقول دربي ولاد جيانا خويا الدربي ولاد كم نفساندنا تم يعني فعالية كي أريني هي قويك بولاتي خوف قريداي بوها لدما برهم بتمامي حمو تند من أو جيانا ويدري قو بري جيا أف برفيد بجي لي برسيني يعني شما كري وهاب يعني بله. يعني باوريات يعني تكليا في مسألة جبر قلنا روشة تاني في رنجي روشة برانيا نفيسكارين إيه كردي في رنجي بو تكليا في يكي يعني بروشة كردايا تايبت هي يانجي مثلا تشتكي دنا از يقين دكم باور دكم بروشة كردا هي تكليا في تشتي يعني انا كيد بيتش برا بيجيكو ولاتي مرفا كو زمان مرفا اخا مرفا يعني انورا مرفا ازاد نبه مرف تو وقتی وک ولات پارێز وەک ئینسانێکی شۆڕەشکێر نکار خوێژێ بشۆ خوێژێ دوور بخە و وڵاتێک دنی وەک وڵاتی خۆ قبول بکە ژیانە خۆ بگۆری ئەو وڵاتی بدۆمینە و بوێرێن لە وڵات دقەومە لەسەر ملەتی تا دقەومە ژێرە گوهی خۆ بگرێ و چاوی خۆ بگرێ یعنی ممکن ننە مرف نکار چکوتا جبێر کو لە وڵات یعنی آنها لوی وڵات یعنی تشتی daha پر ژیانە daha baş پێشکەشی مرڤا دکن لێ دیسا ژی مرڤ پێ قایل ننە یعنی ez بخوا پێ قایل ننم یعنی لە وڵات چما tu behsa vê neqayilbûnê nerazîbûnê nake mesela wek mînak yani ev yek ji tiştê got li vê derê dijî û tu nanîvisîne pirs ew çima nayên nîvisandin nerazîbûn belê dibu ku ew dem jî werin dibu ku meriv bikar binivîsî lê heya ana tişkî wisa nehatî yani belkî bibe an jî belkî bi bûyerê yani şoreş û ew wisa dimeşi pêvajo awa dimeşin yani meriv dikeve vî şeklî gelo bi tekoşînê ra girêdayî an girêdayî ne dibu ku wisa jî heta çi radeyê bi mesela yani civaka van welatên xerîb jî mesela wek civaka em bêjin ji bo te tu li Almanya jî civaka Alman got نویسکار یا جی اف کسی کردیه گل وی ولاتی جی نکارن با آوای کی او مفتا در باسبونا وی جواک دست بخن هنه کی وی جواک فهم بکن تم دمینن وک بحثا
civakên paralel dikin got hevdûr dijîn li van welata tedbê tekiliya vê meselê jî pêr tune yani got nikarin xwe li vî welatê nû bibînin yani tim bi yani tiştê derbasbûyî vê welatê xwe girêdayî dinê. Ne ez sana fikrim yani ez 15 salı ciyek Almanada kar dikim tamamı jiyanamı bu Alman arayı tamamı jiyanamın hevalemini kar hevalemini taybet edina xweyi karmen yani elcem kar dikim yani tekliyamı bu Alman ara ji texmiye ji xurtdire Çima ew têkilî wekû nivîs wekû helbest yani di pirtûkê di cîn nagire pirsa me ev e. yani dibe ku civak meriv negişti bu wê astê an gelonu zanim di Pirtûkeyê an ji di helbestê de hê ew dem nehatibe nikarim pirs yani wê bibersivînim dibe ku kêmasî be Yani me ev pirskir ji ber got bawer dikim kêmsê de ev pirseke nivîskariya Kurdî bi giştî yani ne mesela pirsa işte tenê em ê hinekî ev çend deqê me maye dixwazim çend pirsê din bikim ji bo têkiliya te bi nîvsandinê re ji bilî helbestê têkiliya te bi nîvsandinê re bi te awayî bi cureyê din yên wêjeyê riyan wiha ti mijûlbûna te bi tiştekî din heye gelo. Belê tiştê ku yani min dest pê kir bi xebat da bi dest pêkirinê hê amade tuneyî lê di serê min da hinek tiştên yani ez wê şikil bigirin yani ez bihêvî me ez ê binivîsînim hinek bûyer hene ji bo wan divêzinekî yani lêkolîn bikim wext hê lazim e Yani bûyer ew jî bi awayekî wêjeyî te bi awayekî wêjeyî belê bu wêjeyî ne lêkolîn lê li ser wê jî dibe yani hinek bûyer qewimîne dibe ez hinek agahiya hilînim ji wan bûyera piştî wî ez difikirim ez dest pêkim yani wê wek çîrok bi roman bi yan jî yani tiştekî xuyanî hê zû ana yani tişkî bê ji ber ku hê meriv dest pê nekir bi navekî lê tiştek ew bike gelo tam ne belli yani serê min da hinek tişt hene ez ê hewl bidim bikim yani minê pirsa piştî derketina vê pirtûka te ya helbesta jî hem weşanxane nû yê hem jî pirtûka te jî ya yekem e yani berî derketina piştî derketina wê û li bandorek çi awayî li ser te û ser têkiliya te bi helbestê re lîst vê yekê. Belê bandorekî erênî li ser min kir yani ez kêfxwe eş bûm ji xwe spasiya weşanxaneyê jî dikim alîkarê me bûn me bi hev rexebatekî kolektif kir Weşanxane arz bakim Xwediyê Mewlûd Mewlûd Aykoç û Xunav Altun spasiya wan jî dikim İstanbolê İstanbolê belê me bi hev re em bêjin bergê wê û nav û ew kedina wisa me xebata kolektif bi hev re kir ez kêfxwe eş bûm yani bandorekî erênî li ser me kir daha pir berpirsiyarî xist ser milê min bi derketina Pirtûkê re daha pir îro şunda ez ê daha pir hewl bidim xizmet bikim duwarê wêjeyê da yani ji wî awayê de hinekî li ser min bandorekî erênî kir ez kêfxwe eşim yani wê çaxê pirtûka te ya di duwa wê çi bi wê kengî derkeve dîsa wê helbest bi lê kengê nizanim yani nivîs di dome ez dinivîsînim lê kengê nikarim ana bêjim yani nizanim di dome yani hey destê min de jê em nivîsandina amade jî henî gelekin lê kengê derfet çê bi em binêrin yani em ê yani wextê me ev helbest jî xwendin pirsek wiha diket bala min de yani mesela cudakirina gotinên strana ji helbestên got ji bo pirtûkê tên nîvsandin eger pêşniyarek bi vî rengê hane neketî bala te digelo got gelek mesela di vê pirtûkê gelek helbest hene got wek gotinê strana mero cudakirina wan ji hevdû û çapkirina wan wek pirtûkên cihê pêşniyarek bi vî rengî eger şter bê tê
çawa dibîne بله از جوخه بخواهی جوستاد فکرم یعنی که از بوشینم من بیشین گوتنی استرانا از جدا دپرتکه تا بوشینم ویا اوسا استثناء بو یعنی اوسا لحاف هات اوسا چی بو اوسا درکت لی هلبسی آزاد و هلبسی مکافیه از جدا بوشینم یعنی هلبسی گوتنی استرانا بله دیسا جی ام دبیجن یعنی پرتوکاتا یارا دما کلیل کان پیروز به سر خیره به سپاس بهویا برهمن دن دم نزیک ده سپاس گلک سپاس بو هاتنا تا برنامج بو اخفتنا تجی مالا و عوابه بوی که گازی مکرماتن را کیف خوش بوم سپاسیا وید کم سپاسیا رونای تیوید کم سپاس بو جی تماشوان هجا حتا برنامه کدن هبمین خیر و خوشیه ده بخاطری و